Maya pa abak po kaya kayungan. Happy Easter po. At syuta na po king Domingo ning pamanyubling mebye. Pakyabe tala king banalamisa ring kapasalamatan daring makatuki. Emmy Narciso and family. Mel Musngi and family. Paris Pastoral Council. Chapel Pastoral Council. All mandated organization. Lito and Lori Zapanta. Para king kapasalamatan king Aldoring Karerang Kebaitan, Architect Dan Dizon, Malaika Karel Dangilan Abad Santos, Gloria Mamangun, para king ligtas sa pamaglakbe ng Stephen David, para king personal lakayadwana ng John Ray, Michelle and Davina Abalos, Edgardo and Beth Palo, Lynette Nucum and family, Helen David, Tita Bermudez, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariet Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Goquinco, Louis Aldrey Alejandrino, Cyril Lacson, Debbie Razon, Remedios Razon. Para king malagwang kapaldana ng Marlene Ponce Santos, Edric David, JP Rivera, Amor Velasquez, Raquel Yumiyako, Emil Maniago, Nicanor Cruz, Atoy Bustos, Maylin Magtoto Anunciacion, Virgilio de los Santos, Maria Regina Dizon, Kagawad Liza Pineda, Reonico Salvador, Leo Ferrazon, Rosalita B. Torres, Edel Umlas, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, Pat Ahos, at ding anggang kamag-anak at kakaluguran masakit. Para king alangangang kapaynawan ring kaladwada ring makatuki, Virgilio Narciso, Moises Musngi, Antonia Villarin Cuyos, Jerry Villarin Cuyos, Belen Espiritu, Arsenia Torres, Jose Espino, Potenciana Espino, Leonardo Deirit, Alfredo Deirit, Elizabeth Taala, Placida Guevara, Pedrito Batak, Anthony Forcadela, first death anniversary, Robin Bong Nepomuceno, Antonio Aison, Alberto de Guzman, Joshua Gabriel Macasaet, Jesus Baligio, Daisy Razon Di Mabuyo, Maria Monica Bata, Henemino N. Asuncion Umlas, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tantamco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, Jose Capis Sr., Trinidad Capis, Teresita Capis, Reynaldo Capis Sr., Arnold Capis, Lian Gael Ocampo, Bonifacio Espinosa, Conrado Lobo, Marilen Lobo, Ponciano Lobo Sr., Mariano Soriano, Priscilla Soriano, Ricardo Soriano, Emer de la Cruz, Rebecca Fajardo, Baby Lobo, at ding sablang kaladwa king Purgatorio.
Talakad tamo po at makyabing ikanta, king dalit a pamuklat. Kilagyon ng igpampo ng anak, panibalan ng Espiritu. Amen. Ing ginong sinubling mebye, manatili kaya kayo nga. At kaya ko, ang timuri. Hallelujah. Happy, Happy Easter po. Happy Easter, Amo. Lupa kong Biyernes Santo. Sinubli ang mebye ang ginong. Matula tamo at pagpasalamat. King grasya ning kikatang pipagalan mamungang maya. Karing panahon may kasalatamo at may kulang. Karing panahon, tamo ikiting pag-asa ating bayong biye. Tanggapan tamo yung pakalulod ng Diyos at ikayang imbitasyon. Bibiye tamong mayo. Karing panahon, may kulang tamo, ngatangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad. Uling mi kasala kong bina, King isip, amanong at dapat, at miyayadiwang kakulangan. Uli nitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. In Diyos, mayupayang tutu, pakaluluan ng katamo, ting pangapataw ng kasalanan tamo, hangga kingalanganga. Amen. Amen.
Manalangin tamo. Daon tala pureng masayatang intensyon, kapasalamatan, at tula king kakatang biye. Yunong Diyos, malugod daig pa, parangalan mi Jesus sa anak mo bilang sinubling mebye ginu. Pasalamatan da ka uling kaya ing meto nga bayo at bayong mi bangon abiye. Migmulaya para kay kami ing metong abayong munag ning kayang pamandatang ketiking yato. Manalangin kay ka kaniting aldo ning tula, itugtog miya mo naman sana kay kaming banal mong espiritu. Ban maging bayo kami, malaya puso at kaladwa. Itiyadon mi kapamlata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ning dapat ding apostol. Nga nang migsalitang Pedro, baluyo itang mangangaragulabage, ame palyari king mabiluga bansa ni Israel. May gumpisa ka rin Galilea, kay bat na ning binyag, apenaral ng Juan. Baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret. Nung makanano na yung linanyan ning Diyos, king Espiritu Santo at king Upaya. Uling ang Diyos at yuyakeya, mintaya ka ring sablang lugal darapat mayap, at pakayap ka ring sablang inalipana ning Diablo. Ngeni, ako ang ponding kayabe ko, testigo kami king sablang depat na, king mabiluga bansa ding Hudyo, at king Jerusalem mismo, ang gaking pinakure king krus. Dapot, king katlungaldo, pepasublianing miyaning Diyos, at pepakit ne. King mabiluga balen, nune karing mapila na testigong pinili ng makapauna ning Diyos. Ngeni, ikami ring testigong deta. Kasulumiya king pamangan, at king pamaninum, kay bat ng sinubling mebye. Inutos na ing manaral kami king balen na, at patutuanan karela, king ya ing tildwanan ning Diyos, mukum karing sablang mabye at mete. Migsalitala tungkol kang Jesus ding sablang propeta. King ding sablang maniwala kang Jesus, tanggapan da king kapamilatanan ning lagyuna, ing kapatawaran daring karelang kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Impakibat tamo po, itiya ing aldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, wagas ing lugod na at alang angga. Ding memalen ning Israel, bustan sa byanda, wagas ing lugod na at alang angga. Ingupaya na yang ninye tagumpe, king kikatamong pamakilaban karing kasalang. Kung mate, mune miyeko, bang ipasyag lang depat ning Ginoo.
Ing sikwil dang bato ring manalakad bale, ya naman ing linto peka maksalese. Ing ginu ya ing makirapat kaniti at tune makapagmulalang lalawan. Pamamasang ibat king sulat ng San Pablo karing tao Colosas. Kapatad, mi pasubya na kayong mebye kayabe ng Kristo. Inya, kailangan nyo lang panintunan, detang bage aatsu karin banwa, nung nuya karin i Kristo, at makaluklukya king banda ng wanan ng Diyos. Isipan nyo lang parati, ring bage aatsu karing banwa. Aliwa ring bage aatsu keti king yatu. Uling mete na kayo, ating be ang ngini atsu ke kayo, makapampaniya ing Diyos kang Kristo. Dapot, king oras ang mapikilala ya i Kristo, at yaing be yung tune, ikayo man, mipakilala kayong kayabe na, at akarake na king ligaya na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Sekwensya para king Domingong Paskwa. O bininyagan kaya kayuyang puryan, ing biktima ning kaya kayong kaligtasan. Ing kordero inatbusno ring tupa, at ikristong bukod alang pamikasala. Sinutno ring palpikasala kang igpana. Ing biya ampon ing kamatayan, milaban at ing pamilaban, e karaniwan a kapupusan. I Kristo ing prinsipi ning biye, meteyaman me biyayang pasibayo, ban mag-ari kapilanman. Kaya kami sabyan mo, O Maria, nano ing ikit mo, king dalan, ing mabiye, tunepin linubde, king kutkutan i Kristo, kay bat nang mibangon, ikit keng mipnong kaligayan. Ding Angeles, tilo ka rin, patulo, telang, pamburol alang laman, karelang tuturo. Mibangone Kristong kakong kapanayan, karin Galilea, karin pakilabuan. I Kristo tune, pingbalutana, ibat king kamatayan, mibangon niya, o matagumpe ari. Pakalulu, ipakit ke kami, ban bayong biye, akabtan mi, amen, alleluia. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka, antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King aba kamaranon, mumunang aldo ning Paramingo, maralumdum pa kanita, bintaya king kutkutan ni Maria Magdalena,
Ikit na king makalakoya ing batong takap king kutkutan. Inya milaiya at mintaya kang Simon Pedro, ading aliwang alagad king pakamala ng Jesus. Nga nakarela king ware king kutkutan ing ginu at emi balo no de binili. Inya linwalay Pedro at ang aliwang alagad at pintala king kutkutan. Milay la dapat ingaliwang alaga at milay ang mas mabilis kesa kang Pedro. At minunayang miras king kutkutan. Dinukuya at kilub na ning kutkutan, ikit ne ing tantelang pamburol, ang makabili ka rin. Dapat eya linub. Kanita dinatangya katukinay Simon Pedro at taglus-taglus siyang linub king kutkutan. Ikit na makabili ka rin in telang pamburol, at impanyong pantakap kimbuntok ng Yesus. Ikit ne makayabeya king metong telang pamburol, nune makakawaniya makatuklip king metong lugar. Linubya naman ingaliwang alagad, aminunang dinatang, at ikit na at meniwalaya. Kapatading may pabalita ni Kiratang Kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Lagyunig pamparing anak panban ng Espiritu. Amen. Happy Easter po. Happy Easter po, Amang. Bali po, Pasko yan naman ine. Pasko na ning pamanyubling mebye. Nyatang datang ni Jesus sinubling mebye, may palitan. Yung kakatamong tradisyon. Waritin lang ako siya na Sabadista. Detang keng lang Sabado sasamba. Hindi yung Hudyo, hanggang ngayon Sabado la po, Sabat day. Pero ita may palitan niya urining Aldo iti. Sinubli ang maybe Jesus Domingo. Anya po yung kakatang pamanyimba, pating may king bakasyon, alang lug, Domingo. Because of the centrality of Easter Sunday. Anya itaman nakataning Diyos, nakatan pisang banta mo, sisimba na Domingo. It is a holiday for us. From morning to morning, lungkot at tula, iba't king tangis hanggang king saya, dalumdum at sala. Iting kaya katamong ebanghelyo, iting kaya katang biye. Keng madalumdum ganingaldo pa, dinatang na Maria, Magdalena, king kutkutan, madalumdum pa kanita. Anya masanting sana, kaya talagang tradisyon tamo, kaya liturya, ing talagang salubong ganingaldoya. Alas 4 ng ganingaldo. O nang mapagaltanang may Biyernes Santo, mega Easter Sunday bengi, kaya ba't tuloy-tuloy na kaya katang masanting celebration na bengi. Pero itang simboliko, madalumdum, ganingaldo, hanggang sumala, akit mo yung grasya ng kaya katamong misa. Ang giyantang Biyernes Santo, itang ausan tamong Way of the Cross, itang kaya katamong stasyon, kaya takindeka, alas 5, medyo madalumdum pa hanggang maging masala. Akit mo yung biyeta mo. It starts with morning. Itang morning, itang ating with a you, na itang manangis. Kailangan tamong arapan yung kaya katang sakit to name our pain. Pota ka nung masakit ka, dapat balo mo nung kanya manibatan. You should name your pain. Ituldo mo nung kanyang masakit. Deng anak, bali po nang masakit ka rin anak, potang kikyak la rin anak. Detang bingot, kikyak na lakabot, daya sabi na nung masakit ka rela, nung masakit latyan, masakit labuntok, maranupla. Pero potang matuwa na ka, balo mo na nung masakit kaya ka. At when you can pinpoint that source of pain, it is already the beginning of healing. Potang balo mo nung manibatan ng sakit, karing ka pa mo magumpisang makapanulo. Mary was stood singing king Ebanghelyo. Baluta mo, manangis siya Maria Magdalena. Neng kaya rin kaya katang tangis, neng kaya katang panangisan, hila mo rin din peka malalam tamong panalangin.
when our tears are also the expressions of our deepest prayers. O kagalang po tang manangis kayo, gamitan yung tangis nyo para magtampo ko kay nga pong Ginoo. O kagalang po tang manangis kayo at maskit, lalo yung pang sisya ng nga pong Ginoo. Sana rin kaya katang tangis, din kaya katamong pagkalungkutan at pasakitan, iyang milapit kaya katamo kay nga pong Ginoo. This is where Easter begins. It's like a painful experience of Mary Magdalene in darkness. Eta mo akakit madalumdum, grieving of the loss of a loved one, our own disappointments, when we are burdened by sin and confused by own suffering. Nga na pong meto nga pare, Father Ron Reisenhower, nga na po, resurrection begins not in the denial of death, but in its full acknowledgement. In tunay talagang kapaldanan nung masakit ka o tikang problema, itang tanggapan mo, masakit ka. Tanggapan mo, tikang problema. Kanta pa mo datang, ing tunay bayong biye. You have to name your pain. At kadua po, di lang tang kabaldugan, kaya katamong kasakitan. Dakala kasakitan na lang kabaldugan. Pwedeng magkasakit ka, pero kabut ka magkasakit. You can even blame others. Pero when your pain becomes meaningful, then it becomes a reason for us to be strong. Anyapin po, the movement from mourning to meaning is very essential. Nga na po nita meto nga paring pasibayo, Father Richard Rohr, resurrection is not about resuscitation, but it's about transformation. Itang kabudya may biya Jesus sa lipo. May biya, may nano mo, may biya. Pero tang may biya, ikat ng pasibayo ng disipulo ng mitakutan, migsalikot, sinalikot, o may sira ka sa pantayanan, ikat ng pasibayo, kaya kayang pamanyubling may biya. The pain itself becomes the lens through which we see life differently. Potan dinala na kang kasakitan, aintindihan mo, indadala ng dareng aliwa. Potan dinala na kang masakit, aintindihan mo, indadala ng dareng masakit. At the tomb, Mary and his disciples did not yet fully understand, but something was shifting from their own pain, their own doubt and misery. Biglo metay kayang kayabay Kristo, mika kabaldugan. They begin to have a sense that there's meaning even in mystery. Nung ating anak ka mag-aral, Kenny, may bawas na rin anak kasi sinabi, ang ipadakal no rin sinimba. Potang mag-aral ka, nang kay magkasakit ka. Potang mag-aral ka, nang kay kikyak ka. Potang mag-aral ka, nang kay kutang mo, mag-aral ko pang mga ninyo, pasakitan ko yung sarili ko. Kinita po maging kumpari, di pari na ako po, pari na ako. Pag-aral na ako pa po, big masters ko po. Nanta pong mag-aral ko mga nito, mag-obra ko pa po sakop. At dito pong mag-aral ko, mag-obra ko, magmaneho ko hanggang Makati, pabalik kaya ti Pampanga. Mama ko kung ganing aldo, mumuli kong bengi mag-obra ko. Karetang papelis ng opisina. Gagawa na akong thesis kanita. O tika na akong boss, kaya pong Ed Pandillo. Mintaya Spain, 4 na bulan. Kapilan mayari ko, tana ako kikyak ko rin, kempagal. O libang ko ini ako. Pero ang yan po, babalikan ko, wapin. Huwag masakit, tengisan mo. Pero ang inaintindihan mo, patandi na lang kang masakit, tinggap mo, emo tebilwan, emo kasinuko, potanitang alagpusan mo, sabihin mo, agyo ko pala. Neng kaya tingana agad la susuko, agad la mag-resign. At yung problema, no kano bisa. Potang makanya, ako man pakibatan eh. Aliko pa nga ako. O potang mag-obra ka. Nyari mo, may gobra na ka. Yari na ka kaya eskwela, kaya kay sambat. O masahit siyang ugali ng boss mo. O magkasahit ka rin kayabi mo kayong obra. Kabud na kama ko. Kabud na ka mag-resign. It should teach you how to live life meaningfully. Potang diyang kasakitan ating kabaldugan. Pasibaywang ke, ang diyang kasakitan ating kabaldugan. Example niya ini karang mag-aral.
Example yan naman yun, kay pamibiyabiyata mo kayong bali. Pamibiyabiyata kayong samban. Nabengi po, anak ko, ka-proud. Very proud ko po, bilang pari yun. For the first time, ikit ko yung kata celebration from a distance. May hospital ko po, kaya rin yung Biyernes Santo. Kuhayag yu yata itang overfatigue. Mitas ko po presyon, tambengi, yan po ang message ko po dungos. Payatad ko po kayong hospital. Linwal ko pa po, nanding alas 5 ng ganingaldo para magmisa ngayon. Madakala po rin pepadalang retrato ka na ako. Kaswelo ko manakit. Mabiyang pisang banta mo. At yung pampapakbong, abe ko. Deng mag-practice, deng anak, deng mag-kanta, deng mag-serve. The details, bali po, peka madetalya po. Yung Easter Vigil. Magitsa nga 2 oras. Bindisyonan niya yung api. Ilob yung sala, madalumdum. Deng pamamasa, nung yung magkamali, at least 6 lang. Kaya ba't po, may kanta ng ligaya, lugub yung kaya katamong sinubling mebi, Kristo, ipiblasan tayong altar, bindisyonan tamo yung danum, yung kaya katang gagamitan holy water. Kaya ba't may binyag tamo? At least 6 lata, 8 retang anak ang may binyag, adult baptism. Kaya ba't may kasalubong, kaswelo po manakit. Sabi ko, kaswelo ko? Dati, makabusal ko kayo, ikit ko from a distance. At yung kayong hospital, lalong ko re-retrato. Bala mo, may kaswelo ko po. Itang pipabgal lang tamong aldoldo. Tangnayin kayo, may pagtamputan kayo mga brata mo. Itay-tamo mo kanyan. Akit yung may sayang. Ating kabaldugan, ang kasakitan. Sana, potang makanyan. Kogad titiplad. Kogad susuko. Ay, nakbisa. Makanyan niya ugali. Nakbisa. Mapagal. Nung makanyan, nalang malyaring mayap. Nagyan po ang paggawa ka pisamban. Mapagal, magastos, maluwat. Makanyan muna magkaymiyaluwang paralan. Pero po ang akit mo, ing sinubling mebi Kristo, kalupan ni kaya katang pagselebran ngayon ating kabaldugan, ing kasakitan. There is pain, yes, but there is purpose. There is pain, yes, but there is meaning. There is pain, yes, but there's fulfillment. Anyapin, Keti, mayari po, yung kaligtasan. Abak maranon. It's morning. Living light of the resurrection. Pota pong abak na nga mo. Finally, atsune inginu. Mary Magdalene hears the risen Lord calling her name. Peter and John saw an empty tomb, but slowly they realize, de penako yung gino. Nung penako din gino, at kasi kanitang controversy, Jesus sinubling mebi penako jamu, kingwa din katawan da. Pwede rin disipulos, no? Orang aliwang tao. Pero ang tangigid na po, Kenny, itang malana makatuklip. Itang makabalot, Kenny, mila ko, baka tuklip kayong metong nga lugar. Kapat ang malanang pambalot telang pamburol, makatuklip kayong metong nga side. Potang kilala may tao, balo may ugali, balo may style, balo mo potang may ngane. O kareng anak, potang may tutudla, balo mo rin anak mo retang masinop mong anak, potang migising la, malinis yung katrida. O tika na mga anak kayong ugali na, malinis, itang titura na, yan naman yung tsura na. Potang balo may ugaling metong nga tao, Timothy nga nga pari. Sabihan ko na yan po na may ang ubiyan dati tayong paris please. Yapong season. Potang mamanga niya pong ebon, hindi kakananing maluto. Kakananamuing maputi. O nga biyabe kaya kanita sakop, magigit kaya tang ana mapari. Marano niya pong migigising nga pong season. Makabisikleta ya, magbisikleta ya, ba't maganmusal na Ika mi nga nakapari, talwi kang migigising, maganmusal. Potang agit mi deng ebon, puros na lang maluto. Sabi yun, megan musal na po, megan musal na Minuna na yung megan kaya katamo. Kasi ugali na ito Iwan, kaya ng ebanghelyo, ikit na, makatuklip itang mala na piburula ng Jesus. Makatuklip king metong nga lugar, makalele kitang metong. Huling kilala ni Jesus.
Nung penako de, siguro lakoda niya kabud. Pero uli sinubli ang mebye, tiklip na pa yung malana. Tiklip na yung pamburo na. Ikit na. Jesus si ginawa kanini. Ugali na ito eh. When you know Him deeply and deeper, potang ilalaming malalaming meto nga tao. Anya nga nakitang taluing parte ng Ebanghelyo nga na, ikit na at meniwalaya. He saw and he believed. I Pedro, ikit na mo. Pero wala naman expression na meniwalaya. Kaya katamo, papalyarin para pareho taranasan. Pero ating panahon kay ating taong maniwala. Iti po yung maulaga. Our faith. Yung paniniwala tamong ating maya padaratang. Mapalyaring mialiwa yung daranasan tamo, pagkasakitan tamo, pero manwala tamo, mikabunga, yung kikatang tena mamayap. Ating panayan, den taong ating inumpisan, den magobra, makasakit, ating parasan. Iting kikatang may pabalita, from morning, meaning, to morning. Keng dalumdum, keng tangis, keng kabaldugan, hangga king tula at masala. Iting may pabalita ni kikatang kaligtasan. Kilagyunig pa, pananganak, panibanan ng Espiritu. Amen. Talakat tamo po. Misan king pabanwa, king kikatamong pamibayo, king kikatang pangabinyag. Itangan po may binyag tamo. Let us renew our own baptism this Easter. Pakamalang kong kapatat, kakaluguran, kaniting kapiesta ng Paskwa, pagmasusyan tamo, ing kamatayan, na pamanyubling mebye, Kristo. King kamatayan, linupigya, ing kamatayan tamo, at ing pamibayo tamong biye, tinas na katamo, king meto nga bayong biye. King binyag mete tangan, kambena ning kasalanan, at may bangon tamo, kaya king bayong biye. Ibayo tangening kaya katang pangako, niyang itamo may binyag tamo. Isakwil tamo yung sablang kasiran, at king kasunduan, king lugod na pilatan ng Diyos, at itamong bayo ng balayan. Pangako tamong pasibaywan tamo, at sumulong king katapatan king Diyos, king kaya katamong kapanisyan, ning kaya katamong pamikasala, at king grasya ni kaya katang Santa Iglesia Katolika. At iko pong ikutang makibat tamo, opo sa sakwil miya. Sa sakwil yay Satanas. Opo, sa sakwil. Ating kayang sablang dapat. Opo, sa sakwil miya. Ating kayang sablang pamanamuyot. Opo, sa sakwil miya. Ngayon po'y pasyagta mo, ing kikatang kasalpantayanan. Ingkutang ko po, makibat kayo, opo, sasalpantaya ko. Sasalpantaya kayo, King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang King Banwa at Yato. Opo, sasalpantaya ko po. Sasalpantaya kayo, kang Isokristo, bugtong ng anak, ning Gino, tang Isokristo, ning Diyos. Mi bait ka Santa Mariang Birhen, mi pako King Cruz, mebie, mi pako King Cruz, mete, mi kutkut at sinubling mebie, at ngayon makalukulok King Wananin Josik pa. Opo, sasalpantaya ko. Sasalpantaya kayo, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, King Pamisamak daring Santo, King Pangapatawa daring kasalanan, King Pangasubirang Mering Mete, at King Bie Alanganga. Opo, sasalpantaya ko. King Diyos sa mayupaya, ng Jesucristo ang giduta mo, pagkaluban na katasan ng metong abayong pangabait, kapamlatan ng pamidaon tamo, King Espiritu Santo, at patawaran na sana rin sa blatang pamikasala. Papanatilya na katasan ng tapat, King Ginu. Manggaman, King Alanganga. Amen. Ngayon po, din kaya katang choir, ang tabayanan na kataking metong himno, kabang deng EMDC, popuwako,
Dumalang kami po kaya kayo at bendisyonan da kayo king mismong danom ning kaya katang pangabinyag ning agwa bendita. Panalangin ning balen. Kaniting aldo ning pamanyubli ng mebe ginuta mo, pag masusyanta mo kaya, ating kakatamong bayo at sinubling mebe. May biye, abiye. Manalangin tamo king ginuta mo, at ngatang makibat, ginu, ibayo mo kami king kekang biye. Gino, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Gino, katmuan meng maglapo ing kekang iglesia, king malala makasalpantayanan, king kekang resurrection. Ipanalangin mi keka o Gino. Gino, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Gino, para ka ring sablang bayong mebinyag, ban ing bayong bie, tinggap da king aldoning pamanyubling mebye, manatili sanang susulong karela, at ayagyag doring aliwa, kaniting bayong bie. Ipanalangin mi keka o Gino. Gino, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Gino, para ka ring binang malagad mong simba, at para karetang makabating na king dalan papunta king pisamban. Iting kapiestaning pamanyubling mebye, maging imbitasyon niya sana karelang ibayura ing kasalpantayanan da at bie keka. Ipanalangin mi keka o Gino. Gino, ibayo mo keka sami. O sinubling mebye Gino, para ka ring sablang tawong mayayalipusta, ding daralan kasakitan, pauli ning kayan hustisya, at ning sakit. Bandamdaman mo, ing panigapurang itimawa at ibangon mo, ibat king karelang pagsalbat, ipanalangin mi keka o Gino. Gino, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinubling mebye Gino, para ka ring sablaming tapat, ameyango na bie, ban makapagpakirake no sana king bie, at ligayang pengako mo, karing sablang maniwala keka, ipanalangin mi keka o Gino. Gino, ibayo mo kami, king kekang biye.
Hidaw tangin ni ing salita mong panalangin. O sinublim mebye Ginoo, kaya ka ing biye at ing lugod, migit masikan kesa king kamatayan. Bustan mong imbiye mo karing sablang kaladwami, pagdalada kayong sala, kapatawaran at tula, itiyadon mi kapamlata ng Kristong Gidumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Ding kaya katamo pong pamilya ning Domingo, ilapin ding Annunciation family, ding karelang Pengari, Ialan at Maylin, ing karelang anak, Aliana.
Manalangin kayo kapatad, bandeting kay katang daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayan to. Tanggapan niya sana ng Ginoo, iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy Ginoo, kambening tula at pamanyubling mebye, daraon me kay sakripisyo, kapamilatana, mi bait yang pasibayo, at mi pasiknangan king kaya kang Santa Iglesia. Iti adon me kapamlataan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo ngan, At kaya ko, ang timurin, iyat nayo reng puso yu. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta. Iti karapat dapat at matulid, Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parate numan ka rin oig pa. Diyos ingalangang at lubos mayupaya, kapamlatan ng Kristong Ginumi. Pupurian da ka king lubos maragula tula, kaniting aldo ng Paskwa. Inyang Kristo meging sakripisyo Paskwal miya. Iyeng tunay kordero amilalako king kasalanan ng yato. Ing kayang kamatayan, sinintang na ing kaya kaming kamatayan. King kayang pamanyubling mebye, binalik ng pasibayo, ing kaya kaming biye. Hulinita ka beding sa Blancoro, dingangel ka rin banwa. Daralit ming kaya kang digaya, lain makyabe, kingalang tuknang dang pamamera purian kaya ka, at ngaming ngan kakanta. Tunay kapin banal o ikpa, igang panibatan ni sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naretingayin king espiritu mo, bad para kaya kami malyalang katao na daya ni Ginuming Kristo. Bayami daon ko sa ngalubking pamaylasan at kamatayan, king wana yung tinapit, pepasalamat sa keka, piraso na at binyan na karingkayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanaong katawan, amidawon para kaya kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kingwana yung kalis, pasibayan pepa salamat kaya ka, binyan yung kalis ka rin kaya disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis yung nakundaya, ing daya, nimbayo talang hanggang tipan, amibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawaran na rin kasalanan. Dapta yung tihi bilang kapigagan na kan kanako. Pasyag tayo, misteryo ni Kasalpantayanan.
Nangin gaganakan mi o ikpa kamatayan at pamanyubli ng mebie ng anak mo. Daraon mi kaya ka, tinapen ng biyat kalising kaligtasan. Lahat mi pasalamatan kaya ka, pepalyaren mo kaming matampang. Talagang arapanuban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuamo, kingi kami nga sanang misulusulo, king katao na daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal espiritu. Ganakan me o ikpain sa iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganapya king lugod. Kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa. Florentino kay kaming Arsobispo. Deng sablang pari, di hanggang malugod ang susuyot magobra. Sa saup king kay kaming kasalpantayanan. Lalong-lalo na king kay kaming parokya ning Balala Cruz. Ganakan mula na ba ning kapatid ming pepay nawan at maninayang subling me. Ading sablang meyang o abye. Tanggapan mo sana king malagaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbye alanganga. Ban kaya ng Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose, kayong esposo, ding sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaring panahon, purian dakat paligayan, kapamlatan ng Jesucristo, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tuto, kagom ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta king Josik pa, king palalangin tiro ng Jesus kaya katao. Ikabos mo miyo ginuki sa blang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bating kasaupan ni kaya kang pakalolo para ti kayong kabus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo.
E mo sa babaligdan ni kaming kasalanan, nung nailawan may kasalpantayanan ni kaya Santa Iglesia, at pamayapan may ang bilugan nagpangking kaburian mo, igang mabibiye, magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapanan ning Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka, antimorin. Pasyek tapo, king kapayapan ning sinubling mebye. Kapayapan po kaya ko nga. Pister. Nyo yung kordero ni Diyos, nyo Jesus, amilalako, king kasalanan ng yato. Ginuta mong sinubling mebye, mapalad tamong mayaos, king apunan naning kaya katang kordero. Ginoo ko matampang tanggap kaya ka, dapat iyagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O igpaming maluguding ingatan may kaya ka Santa Iglesia, at yatad mo kami king pamanyubling mebye, apeng ako niting kaya kaming sakramentong pagmasusyan. Iti adon mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lukluk tampo sa gulimi ka second collection tamo po. Dapat kantayang metong Domingo ini o nga po megawa. The second collection will go for Alay Kapwa program na po. At submit na po rin kay Archdiocese and Diocese. Submit na po kay BCBP. Mag-manage ka rin kaya tang funds for Alay Kapwa. Karang anak po ngayon balang Sunday, atin lang activity, huling Easter, ela po Easter egg hunting. Nang kaya po si potang mag-egg hunting tamo, mga sira la rin tanaman, pantunando ka rin lalam tanaman, pamaligtad do rin paso. Yung gagawan tamo po, egg painting. Make painting la po ng ebon do. At karelano po kanito. Dahil nga mispaklapid pero at least their creativity na po participation. Dakal po salamat ating mag-donate pialungan ka rin anak. At sinupan mo balang Domingo, kasi sesetan ka rin lang kasalpantayan. King May 3, atin tamo pong First Communion, na bengi masanting may binyag la rin 8 adult baptism, at tuloy-tuloy na lang po kinumpil Father Magat na po. At sundo tamo po yung kaya katamong pamagsadya, kaya katamong piyesta. Piyesta tamo po May 11. Pero May 3, at itapos sa Takrusan. May 2 hanggang May 10, umpisa na po ni kaya katamong Fiesta Novena. Balang Domingo ay balang Aldoldo. At itakumbiradong pari na magmisa kay katamo para pagsadyan tayo kay katang piyestang kaduang Domingo, May 11 na po. So karang pong sinaup na bengi kay nga makabaldugan at masanting liturya ni kay katamong pamanyubling mebye. Dakal po salamat karang pamilyang reti palakpakan tala po. And those who have been part of the celebration. Talakatangan po ngeni at tanggapan tayo kaya tayong bendisyon. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka, antimorin. At bendisyonan ako ng Diyos at kaya kayong pamilya. Kilagyo ni paninganak, paninbalan ng Espiritu. Amen. Dalumdum papuntang sala. Lungkot papuntang tula. Kamatayan papuntang pamanyubling mebye. Ing misa mi daw ne. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya. Sacrament most holy, O Sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment time.